nakamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Namuntlha ni kha ni mi tisela hungu ra Dr. Josh Raman, big fan Mafunza Khalanga loko a ri karhi a cina ka risimu ra Mr Post. So last time a ni mi vekele video ya Psychology 9 loko a ri karhi a cina ka risimu ra Mr Post a yi tiri ku vuyeni. Loko ra mi nga se vona video leyi ni ta ni yi vekeleni ka top comment. And then so na yena Mafunza Khalanga ka my last video a ni kombisini la kha kombela ku rivaleriwa ka Mr Post. Loko ri video leyi mi nga se vona ni ta vekela link ka top comment na hi mi kota ku tiva ku why a kombela ku rivaleriwa ka Mr Post. So ka siku namuntlha ni fike ni nghena ka Facebook. Loko ni nghena ka Facebook ni fike ni nghena ka account ya Soul Gezani Nokeri loku nga a big fan ya Mr Post. Loko se ni fika ni scrolla laha ni fike ni hlangana na yona na video leyi nga fika a yi posta yena Soul Gezani Nokeri leyi yi ti kombaka ku ri yena lowu Mafunza Khalanga a ri karhi a cina video ya Mr Post. Ni yi vekela ni ta phindulela afterward. As you have seen, hayi munhu loyi ti komba ku ri yena ende na vanhu laha va kha va vula swona ku hi yena Mafunza and ni vona nge Soul Gezani Nokeri a kanete hi swona se swi loko hi yona ngwayi yi nga ku cineni ka risimu ra yena ra Mr Post. Ni tlhela ni zama yena ku va ni verify ku hi yena na so kona swi ti komba ku ri yena because loko hi languta tintangu leti a nga ti mbala a ni phuma ni leya white ya yelana leyi a nga yi mbala laha phuma leyi ta yelana laha ka ti-image to tala phuma leyi kona liya. Then hi tlhela hi langutisa hi leyi na laha yi kona ta fana na ntangu letiya na lexi nga vokweni xa fana obviously na n'wi mi xi vonini is the same na kwalaha ka yena ka video na xikipa lexi it's exactly the same. Mo tlhela mi langutisa na le ka video mi ta swi vona ku swa fana. So ni nga tlhela ni enda no yo kahle mi nga phondzisiwi ti-influencers letiwani ka ti-team leswi ni nga ta vula swona because ku va lava kha va mi influencer ku mi nga mi zonda munhu wo karhi a swi loko va n'wi zonda ku swi endla mi tlhela mi kuma ku va kha va enjoy tinsimu ku fana na yoloye ku mi n'wi voni i le ku cineni ka risimu ra Mr Post. And tlhela swi kotla sana hi Soul Gezani Nokeri a tlhela a endla swona leswi a ni lava ku vula leswona namuntlha ka post leyi a hi ku yi postaku la nga fika tsala ku track list ya today Mr Post Commercial Machina Benny Mayenga ntshava yaleyo ma swo ku na hina va kha va chaya tinsimu leti ta vanhu lava se n'wina mi nga fiki mi influencer ka then mi hetela muzombe Mr Post or Dr. Josh Raman or Benny Mayenga hikuva mi influence hi munhu wo karhi ku ri ke vo vanhu lava a xihundleni va tlhela va yingisela the same songs ma vona yena. So mi nga phondzisiwi hi ndlela yaleyo so i leswi ni lava ku mi nyiketa yona ku hi wolowo mi n'wi voni a ri ku ri cineni risimu reriya na hamba dakwini hamba ku ndlekeni kumbe se a lo rivala ku i zonda Mr Post. So va nga mi bayizisi va yisa laha loko ri a mi nga za subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.